to i najavili, ja sam želeo da ovde vas upoznam sa jednom drugačijom perspektivom Vukove azbučne reforme. Nešto što u stvari se ne može još uvek pročitati u udžbenicima i u nekom našem kulturnom opticanju o tome. Dakle, ovde neće biti reči o imenima koja poznajemo svi dobro iz školske klupe, ljudima koji su sarađivali sa Vukom na ovim pitanjima, koji su mu pomagali, koji su mu prethodili i tako dalje. Ovde će biti reči o nekome koji je daleko stariji od svega toga, koji je u korenu sve te reforme i na neki način Vuk Karadžić je samo normirao nešto što je već postojalo. Evo, o čemu je reč. Ali jedna uvodna napomena je neophodna ovde, po mom shvatanju je bila neophodna na aktuelni trenutak u kome se nalazimo i ja sam vam zahvalan na ovakvom organizovanju ovih predavanja o Vuku Karadžiću i toj tradiciji našoj koju imamo, zahvaljujući njemu, jer je to u ovom trenutku izuzetno bitno za nas, od nacionalnog interesa faktički. Eto, i ovo je u stvari bila moja želja i prilog da se uključim, da pripomognem, da pridodam nešto tome. Ali da spomenem ipak taj trenutak. Dakle, svedoci smo danas organizovanog rušenja i razaranja vitalnih kulturnih ustanova koje čine srpsku naciju. Od razaranja državne zajednice, koju smo mi bili stvorili s namerom da u njoj objedinimo u glavni deo našeg naroda, a u kojoj je bilo mesta i za one druge južne Slovene koji su svojevremeno bili izrazili političku volju da uđu u tu zajednicu s nama, do bezočnog otimanja i preimenovanja naših suštinskih etničkih odlika i naših kulturnih i civilizacijskih tekovina. Ovo drugo tiče se, na primjer, i jekavskog književnog standarda, Vukovog, i čitave književne baštine na njemu, kao da Srbi moraju biti samo ekavci i mogu živjeti samo u Srbiji. Ako, na primjer, u elektronskoj pošti na Google napišemo nešto i jekavski ćirilicom, program će to tretirati kao grešku, pošto i jekavski može ići samo latinicom i onda se zove hrvatski. Ali ne treba biti u zabludi, autori toga nisu Hrvati, oni su samo sredstvo. Istorija svega toga je mnogo dublja. Tu se namerno previđa i prenebregava činjenica da je naš aktuelni književni jezik bio normiran u Vukovoj reformi, kao i jekavski ćirilicom. Takav jezički idiom je do Vukove reforme u hrvatskoj kulturi, a tačnije u pismenosti srpsko-hrvatskih katoličkih krugova, bio poznat samo kao dubrovnički. Ali je takođe dobro poznato da je prva štampana knjiga na srpskom narodnom jeziku, i to baš i jekavski ćirilicom, bio dubrovački molitvenik iz 1512. godine. Njega je dubrovački trgovac Fran Ratkov Micalović štampao u Veneciji i, kako se u prepisi sa štamparom kaže, in litere et idiomate serviano. Dakle, jezikom i pismom srpskim. Da ne bude nesporazuma. Pardon. Evo, da vidimo taj. Nažalost, mutno je i ne vidi se najbolje, ali ovo je, dakle, vidite i kako su slova, ako možete da vidite, ovako, s ove daljine, i kako to izgleda, i naravno to je, evo, dakle, ide, počinje ofičije Svete Dijeve Marije po zakonu Svete Carkve Rimske, prije za sve godište,
Zdrava Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, i tako dalje. Ćirilica i ekavski, štokavski. Ali da ne bude nesporazuma, prva srpska štampana knjiga bio je Cetinski oktoih, kao što znamo, iz 1494. godine. Ali ona u to vreme nije mogla biti na srpskom narodnom jeziku, nego na crkveno-slovenskom, koji je bio književni jezik svih pravoslavnih Slovena. Cetinski oktoih, crkveno-slovenski jezik, naš zajednički književni jezik svih pravoslavnih Slovena. U to vreme jedini mogući. Na narodnom jeziku tada su mogli da štampaju knjige samo Srbi katolici. Ova etnička identifikacija Srba katolika s etnosom, koji je tada bio daleko najbrojniji na ovim prostorima, šizmaticima istoga imena, bila je trn u oku vladajućim katoličkim krugovima. Otuda postepeno potiskivanje srpskog imena u toj sredini. Tako i ekavski štokavski postaje dubrovački, a pretežno ikavski štokavski postaje bosanski. Ali su svi pisali izvorno ćirilicom, koju je sav narod zvao srpskim pismom. Tako, na primjer, rodonačelnik katoličke književne štampe u Bosni, bosanski Franjevac Matija Divković, s početka 17. veka svoje je knjige štampao jezikom bosanskim, a pismom srpskim. Ovo je, vidite ovde, ja ću da pročitam. Život Svete Katarine, evo Divkovićeva štampa, i vidite kakvim slovima je štampao, gde kaže, složen u verše, koje verše ispisavši srpski i ispravivši mnoge stvari bogoslovac, fra Matija Divković, tako dalje. Dakle, ispisavši srpski, baš, kaže tu. A početkom 16. veka Mehmed Beg Isabegović, tadašnji gospodar Hercegovine, u svome pismu Dubrovčanima kaže kako ima carski ukaz ili kućum, srpski pisan, kojim se od Dubrovčana zahtevaju neke usluge. Evo iz njegovog pisma. I ovde piše upravo kućum, u drugom redu kućum, carov srpski pisan, da mu tamo jednog hajduka isporuče i tako dalje. Vidite slova. Originalna slova. O tim slovima će biti reč. Smenu srpskog etničkog naziva toga pisma preduzeće nove okupacione vlasti na tlu Bosne i Hercegovine. Po istom principu kao što su austrijske vlasti stari teritorijalni naziv za sve žitelje Bosne proglasile za nacionalni, tretirajući tu Srbe kao došljake i okupatore u izvorno Hrvatskoj Bosni, tako se i prvi upravnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Ćiro Truhelka, dosetio da lokalni teritorijalni naziv za opšte narodno ćiriličko pismo u tim krajevima pod nazivom Bosančica promoviše u nacionalno pismo te nove bosanske nacije. Iako je sve to najobičnija politička manipulacija, svedoci smo da prema sadašnjem odnosu političkih snaga, upravo ovo što ja govorim, može biti proglašeno za politički nekorektno. Ali teza o nekakvom autohtonom bosanskom pismu ipak nije prošla, iako se takav narativ još uvek ponavlja i provlači i u Bosni i u Hrvatskoj, kao i kod montenegrinista u Crnoj Gori. Sve je to u srpskoj sredini izazvalo otpor i krajnje negativan odnos prema samom terminu Bosančica. Ali nije problem u nazivu, nego u njegovom ideološkom sadržaju. Previđa se, na primjer, da je i Vuk Karadžić to pismo nazivao upravo bosanskom bukvicom. Tim nazivom Vuk Karadžić je imenovao upravo to osobeno ćiriličko pismo rasprostranjeno u zapadnim krajevima naše jezičke teritorije, pre svega u Bosni i Hercegovini i Dalmaciji, koje se, kao što se vidi po obliku slova, bilo toliko udaljilo od razvojnih tokova ćiriličke pismenosti,
tako da ga, po njegovim rečima, po Vukovim rečima, niko ne bi mogao razumeti dok se ne bi najprije učio i mučio se. U Vukovo doba, dakle, to pismo je bilo uveliko ograničeno pre svega na Bosnu i Hercegovinu i u njegovim se znacima samo donekle naziru poznati oblici ćiriličkih slova. U novim političkim prilikama, početkom 19. veka, ovo staro ćiriličko pismo ostalo je bez državne oslonca i kulturne uloge koju je nekada imalo i stoga je počelo da se gasi na tim prostorima. Ćirilica je vekovima bila opšte narodno pismo na prostoru Bosne i Dubrovnika, kojim su se služile sve tri konfesije. Islamizacija dela starog bosanskog plemstva, posle sloma bosanske države, omogućila je očuvanje izvesnih starih državnih i kulturnih institucija u novim uslovima. Turske vlasti zadržale su slovenske ćiriličke kancelarije u administrativnoj prepisi na Zapadnom Balkanu sve do 18. stoleća i time omogućile i obezbedile viševekovni kontinuitet ćiriličkog pisma i u islamskim sredinama. Ćirilicu se služilo ne samo domaće islamizovano stanovništvo, nego i turski zvaničnici u diplomatskoj prepisi sa susednim sredinama, u prvom redu s Dubrovnikom. U Carigradskoj slovenskoj kancelariji pisani su fermani koji se šalju u Srbiju, Bosnu, Dubrovnik. Tako su i narodni jezik u Bosni i njegovo staro državno pismo vekovima zadržali svoj državni karakter, dok se turski bio jezik ograničio na šerijatske poslove, kao što se arapski jezik bio ograničio na verske nauke. U tom kontekstu može se sagledavati i propagandni projekat Vatikana, oličen u ćiriličkoj pismenosti bosanskih Franjevaca tokom 17. i 18. veka. Kao što je poznato, književna delatnost franjevačkih pisaca 17. veka u tesnoj vezi sa značajnim promenama u delovanju katoličke crkve posle Tridentskog koncila, sredina 16. veka. Usmerenim na jačanje i širenje katolicizma, u datom slučaju među južnim Slovenima. Za ovu misiju bio je odabran bosanski franjevački red kao jezik i pismo sredine u kojoj su delovali. Oni praktično sprovode u delo program Isusovca Bartola Kašića, koji se u svojoj ilirskoj gramatici 1604. izjasnio za bosanski jezik, ili takođe ilirski, kako on takođe zove, to jest ikavsku štokavštinu kao jezik katoličke propagandne literature. Budući da je osnovno narodno pismo u Bosni bila ćirilica, štampanje knjiga tim pismom bilo je jedini mogući izbor ne samo kao most prema pravoslavnima ili oruđe u njihovom predobijanju na uniju, nego i radi domaćeg katoličkog puka, koji nije znao drugog pisma. Pa ipak, upotreba ćirilice bila je u turskom periodu samo privremena i ovo domaće narodno pismo vremenom biva napušteno i u muslimanskoj i u katoličkoj sredini. Prestakom rada Carigradske slovenske kancelarije, ono vremenom biva potisnuto iz javne upotrebe na prostoru Bosne i Hercegovine i postepeno se zatvorilo u domove islamizovanog stanovništva, gde ostaje da živi kao porodično pismo sve do sredine 20. veka. Imamo potvrde i pisma ljudi iz sredine 20. veka da znaju da pišu tim pismom, da to u kući koriste. Kod Franjevaca je ugašeno izričitom zabranom Vatikana još početkom 19. veka, da bi posle aneksije Bosne i Hercegovine Austro-Ugarska započela sistematsko nametanje latinice svim stanovnicima toga prostora. To je bio logičan kraj ovoga propagandnog projekta, koji je u novim političkim prilikama na početku 19. veka mogao postati kontraproduktivan kako za interese Vatikana, tako i Austro-Ugarske carevine. Oslonac na ovu staru bosansku pismenost vodio je bosanske Franjevce prema jugoslovenskoj ideji i mladobosanskom pokretu. Dobro poznate dezintegracione tendencije na prostoru Bosne i Hercegovine vodile su sve izrazitijem ideološkom i etnokulturnom razjedinjavanju toga prostora. Takva je sudbina zadesila i samo pismo o kojem je reč, koje se tu praktično izumrlo na tom prostoru tokom 19. veka. Kao što je poznato, osoben grafički oblik ovoga pisma podstakao je njegovo različito tumačenje i rektor imenovanje u naučnim krugovima. I sad već pomenuti naziv Bosančica, kao što je već rečeno, u suštini je upotrebljen kao austrijski ideološki projekat, kao pokušaj da se ono predstavi kao autohtono kulturno obeležje i s takvim ciljem je bio i formulisan pri kraju 19. veka. Hipotezu o nekakvom autohtonom starobosanskom pismu raspršili su naši istaknuti stručnjaci svojevremeno
Milan Rešetar, Dubrovčanin, Srbin Dubrovčanin, i srpski akademik, veliki naučnik, i slovenački paleograf koji se bavi srpskom paleografijom Gregor Čremošnik, pokazavši da je po svome obliku to kancelarijski brzopis, originalno diplomatsko poslovno pismo srednjevekovne Srbije, koji je bio zvanično uveden u bosanskoj državi kralja Tvrtka u vreme njegovog proglašenja za kralja. Dakle, tu se identifikovao Tvrtko sa srpskom državom i uzeo titulu kralja i uzeo njihovu kancelariju. Iako su postali regionalni tipovi ovoga pisma u prepoznatljiv opšti inventar Bosančice, obično se ubrajaju sve one grafičke odlike koje su bile prisutne u poznatoj Vrhlavskoj povelji 1302. godine, nastaloj u kancelariji kralja Milutina, koja se uzima kao primer konačnog uobličenja Raškog poslovnog pisma i kojima se na humskom, bosanskom tlu pridružio u Nemanjićkoj Srbiji davno napušteni, arhaični srpski znak đerv, s kojim započinje istorija srpske pismenosti. Nalazimo ga u našim najstarijim spomenicima iz 12. veka. Evo, dakle, to je Milutinovska minuskula. Srpska kancelarijska minuskula, poslovno pismo ili brzopis, kako hoćete. Evo, to su njegova ta slova. To su izdužene linije, to je neobično, to niko nije imao, to je nastalo kao originalno ostvarenje samo u srpskoj sredini, srpskoj državi. Ovo je, kako to u tekstu izgleda, ovo je Milutinova majka, kraljica Jelena, njeno pismo Dubrovčanima. Evo kako to u tom, sada njenom pismu to sve izgleda. Dakle, to je takozvani četvorolinijski model. Ranije smo imali dvolinijski model Ustava, on je u crkvenim knjigama, a ovde se uvodi rano, najprije kod nas, tek posle kod Rusa i Bugara, četvorolinijski sistem da u stvari slova dobijaju središnji deo, to jest dobijaju telo, a vrhovi i podnožja, dakle, daleko izlaze u međuprostor. To je samo naša originalna odlika bila. Ali to je Čremošnika posjetilo na papsku, diplomatsku minuskulu i tako onda nazvao ovo srpska diplomatska minuskula i ja mislim da je to odlično nađeno rešenje, jer je to sve bilo u najtešnjoj vezi sa dubrovačkim, srpskim vezama sa Dubrovnikom. Evo, recimo, pismo kralja Bana Tvrtka, dok je još bio Ban, pisano starim ustavom. Vidite kako je stari ustav izgledao. Evo ovde, to se sad sve ne vidi baš dobro, ali samo oblik i izgled slova, dakle, to je stari ustav, a onda iz godine njegovog krunisanja za kralja prelazi na ovu Milutinu srpsko raško poslovno pismo. Evo to pismo iz godine, dakle, 1376. godine, on ovako već prelazi na ovo. To je sada u toj kancelariji i to je onda zavladalo tamo. I to postaje kasnije Bosančica. S raškim poslovnim pismom, samo da vidim da li je to sve, da. S raškim poslovnim pismom ili u dobro nađenom nazivu Gregora Čremošnika srpska diplomatska minuskula došle su na bosansko tlo i raške jotovne ligature ja i je, koje nisu postojale u Bosni. Međutim, nisu se odomaćile, to jest nisu postale opštenarodne, kao što je to bio i ostao znak đerv. Đerv, da se podsjetimo još jednom, dakle, to je slovo postojalo u najstarijoj slovenskoj pismenosti, u glagolskoj pismenosti, ali samo za strane reči, u evanđelije, anđel, jeđipet, i tako dalje. A onda se pojavljuje u ćiriličkoj pismenosti samo kod nas, jer je samo nama bilo potrebno, dakle, to nije G pred vokalima prednjeg reda, da bude G, evanđelije, nego za naš jotovano D. Dakle, DJ u građan i slično. Dakle, samo nama je bilo potrebno. I to je naše originalno slovo i kako kaže Petar Đorđić u svojoj istoriji srpske ćirilice, istorija srpske ćirilice započinje onog trenutka kad se u njoj pojavilo slovo đerv, ali naravno u ovoj našoj narodnoj vrednosti, naše vrednosti.
To je ostalo u Bosni, a Raška je to napustila i prešla je na jotovane ligature koje su postale u Bugarskoj i u Rusiji. Pa sada ovo pismo dolazi s jotovanim ligaturama u Bosnu, ali se nisu jotovane ligature tamo primile i odomaćile. Tamo je ostao đer i dalje u upotrebi. Faktički, najstariji tip srpske redakcije staroslovenskog jezika, koji predstavlja vernu transliteraciju glagoljice ćirilicom i koji je od 13. veka ostao da živi u Bosni i na Primorju, transkribovan je u Bosni u drugoj polovini 14. veka slovima Raškoga poslovnog pisma. Dalje sudbina ovoga pisma u kasnijim vekovima vodila je njegovom sve tešnjem vezivanju za narodni jezik i spontanom uprošćavanju inventara njegovih znakova, ali i sve izrazitijem grafičkom udaljavanju od razvojnih tokova ćiriličke pismenosti, tako da se ono na kraju preobrazilo u osobinu bosansku bukvicu, kako je ga imenovao i okarakterisao Vuk Karadžić. Iako je naziv Bosančica vremenom stavljen u realne istorijske i paleografske okvire, rasprava o pitanju originalnosti i osobenosti ovoga pisma nikada nije prestajala, a poslednjih je decenija dobila i nove etnopolitičke postreke, kao što znamo. Karakteristični su s jedne strane pokušaj promene njegovog sadržaja, pretvaranja Bosančice u takozvanu bosansku redakciju staroslovenskog jezika, a s druge svojevrsno programsko preimenovanje Bosančice u hrvatsku ili zapadnu ćirilicu, što sve podsjeća na sudbinu savremenog srpsko-hrvatskog jezičkog jedinstva i nasleđa. Tako, na primjer, u jednoj od najnovijih studija posvećenoj tome pitanju, sarajevska autorka, poznati stručnjak sadašnji njihov tamo, Lejla Nakaš, s jedne strane, to je njena doktorska disertacija o tom pitanju, prihvata činjenicu kako se teza o Bosančici, kako ona kaže, kao sasvim posebnom pismu i neovisnom po svom postanku može danas isključiti, ali je zato, s druge strane, podržala stav hrvatske autorke Benedikte Zelić-Bučan, kako je ova zapadna ćirilica jedna sasvim osamostaljena i posebna grana opće južnoslavenske ćirilice. Pa ipak u nastavku se ogradila od njenog preimenovanja u hrvatsku ćirilicu, rečima da to ipak važi samo za zapadnu ćirilicu od 16. stoljeća, ali ne i za Dubrovnik, i za istočnije delo. Što se strukture pisma tiče, prožimanje Ustava, to je glagolske starosrpske ortografije u kojoj je slovo đer davalo narodni štokavski, a jedno jerov pravopis tankim jerom, dakle imali smo samo tanko jer u upotrebi, starosrpski državni karakter, i Stefan Nemanja, i knez Miroslav, i Kulin Ban, sve imaju tanko jerov pravopis. I posle to ostalo u našoj pismeni do kraja. A takozvani brzopis i s druge strane brzopisa, to je Raško poslovnog pisma, koje počinje u Bosanskoj kraljevini, nastavljeno je i u turskom periodu kroz delovanje Carigradske slovenske kancelarije. Dakle, oni su imali slovensku kancelariju sa ovakvim pismom, koje u bosansku pismenu praksu ponovo uvodi raške i jotovane ligature, a iz Bosne postepeno preuzima upotrebu đerva. Mešavina ovih dvaju ortografskih modela vlada u Bosni i Hercegovini tokom čitavog prvog perioda turske vladavine. Evo, recimo, ovo je pismo sultana Mehmeda II. Dubrovniku. Evo, vidite kako izgleda to pismo i to je kancelarija njegova i tu su i jotovane ligature. Sad se ovde ne vidi, nažalost, ali nemamo mogućnosti da to pokazujem. Evo kako to izgleda, kako đer izgleda u našoj najstarijoj knjizi, dakle, u Miroslavljevom evanđelju. Ovo slovo ovde, u drugom redu, treće slovo u drugom redu od ozgo, kao prevrnuti butir, prevrnuta čaša, tako je izgledao probitni đer. Kad se slovo č prevrne, pa tako izgledalo kao danas to je u stvari dž, ali to je bilo č, pa je onda to bilo đ za nas. Evo ga kako izgleda u tekstu u našem najstarijem spomeniku na srpskom narodnom jeziku iz 1189. godine, Povelja Kulina Bana, gde on kaže u ime Oca i Sina i Svetoga Duha: ja, Ban bosanski Kulin, prisezaju tebe, kneže Krvašu, i vsem građam Dubrovčan. Građam, evo ga đer tamo isti taj kao i u Miroslavljevom evanđelju.
Dakle, ta prevrnuta čaša nema onu prečkicu još uvek. U to vreme najstariji oblik je bez prečkice. Tokom 15. veka, kao posledica takozvanog drugog južnoslovenskog uticaja, dakle, Turci su došli i veliki broj naših monaha, ljudi od knjige, književnik i tako dalje, morao da prebegne u Rusiju. I tako nastupa, ostvaruje se takozvani drugi južnoslovenski uticaj, dakle, tesan kontakt između nas i Rusa, nas južnih Slovena, Srba i Bugara sa Rusima tamo. Dakle, tokom tog drugog južnoslovenskog uticaja doći će do slivanja našeg poslovnog pisma, naše diplomatske minuskule, sa mlađim tipom ruskog poslovnog pisma, iz čega je nastao crkveno-slovenski skoropis. Oni ga zovu skoropis, a kod nas je to prevedeno kao brzopis. Ali to je tehnički termin za crkveno-slovenski skoropis, koji ima neke naše elemente unutra, u sebi, što Rusi ranije nisu imali pre toga. Tako je stvoren zajednički tip kurzivne ćirilice, koji se u našoj palografiji obično naziva brzopis, među njima su ostale pojedine razlike u grafiji i ortografiji koje su vremenom dobile regionalni pa i konfesionalni karakter. Na našem terenu, naravno. U celini gledano, naše staro poslovno pismo postaće vremenom nenormirani regionalni tip ćirilice, takozvana bosančica ili Vukova bosanska bukvica, opšte narodno pismo bosanskog pašaluka i susednih zapadnih krajeva, svedena na proto-vukovski inventar znakova. Proto-vukovski inventar znakova. To je samo na štokavsku glasovnu strukturu, očišćenu od istorijskog nasleđa. Evo, to je primer. Ovo prvo ovde, prvi stubac, ovo je takozvani hercegovački ili istočni tip bosančice, ovaj krajnji stubac ovde je takozvani krajiški ili zapadni tip bosančice, a ovo u sredini su slova iz knjige Matije Divkovića. Štampana slova, to je on je uzeo ta slova da štampa svoje knjige. Iz knjiga Matije Divkovića, nauk krstijanski, to su njegovi nauci koje on štampao. Njegovu bitnu odliku ovoga tipa predstavljaju 3 spontana procesa. Svođenje spiska znakova na štokavsku glasovnu strukturu s konačnim preobražajem đerva u bezvučno ć. Dakle, đerv je bio za građan, za anđel, za evanđelije, a ovde postaje u stvari ono što mi svi imamo u svojim prezimenima. Jer je mnogo češće bilo da se služi za ć nego za đ. Za đ je vrlo retko bilo, a za ć mnogo češće i onda je u stvari došlo do tog preobražaja. Evo primjera recimo sa jednog stećka. Stećak iz okoline Trebinja, 15. vek. Stećak Rađa Galčića i onda kaže a se leži i onda vidite ovde Rađ. I ovde već imamo i prečkicu gore. Počinje da se javlja i prečkica gornja, koja će na kraju postati glavno obeležje slova ć i đ. Dakle, Rađ, pa onda Galčić. Dakle, služi i za đ i za ć. Na svojoj, na plemenitoj. Samo bih ukazao još ovde na ovo. Na svojoj. Vidite ovo slovo ovde, ovo je jat. Slovo jat iz koga su nastali naši svi refleksi, ekavski i ekavski, ikavski i tako dalje. Ovde na svojoj. Ovo veliko slovo ovde koje ovako stoji. Ima prečkicu i to. Ali taj jat ovde služi kao jota. U 15. veku na ovom stećku to slovo je jota. Evo jote. Ona je apsolutno bila neophodna da se pojavi. Ako nema jotovnih ligatura, onda jat mora da postane, on je izgubio svoju prvobitnu vrednost, primarnu, i on postaje jota. Evo kako smo dobili jotu. Vuk je posle samo iz nemačkog uzeo jotu, ali jota je postojala pre Vuka u toj pismenosti, u tom tipu pisma. Evo je tu, na svoj joj. Evo recimo šta se dešava sa đervom. Ovo je bukvica Bosanskog Franjevca
Pavla Posilovića, Cvijet Karstijanski iz 1647. godine. 1647. godine. On daje spisak slova, azbučni spisak, u svojoj knjizi i ovde ovo dolazi na kraj. Ono je najpre bilo na početku azbučnog niza, pošto je to sada Ć, ono dolazi posle Č. Dakle, imamo O, F, C, Č, Ć. Pavle Posilović mu daje mesto koje će se danas, otprilike na kome će se ono danas nalaziti. Bosanski Franjevac ga tako beleži, prvi. Na tom mestu. Evo ga, isto to će uraditi u svome bukvaru iz 1717. godine naš čuveni književnik, pripisuje se njemu jedan od ovih Račana, sad ne mogu sad, ali svejedno, taj čuveni bukvar iz 1717. godine i ovde imamo, dakle, vidite, spisak slova, dakle, crkvena slova, dakle, ustavna slova i kuzina ćirilica i ovde, lepo se vidi gore u ovim ustavnim slovima, na dno azbučnog niza doći se slovo Ć, evo ga, već u današnjem našem obliku, i pored njega Dž, evo ga i Dž. Dž nam je došlo iz rumunske ćirilice. Dž izgleda ima neke veze sa našim slovom Ć, odnosno sa đernom. To su bili tesni kontakti između Srba i Vlaha, i Rumuna, ondašnjih Vlaha. Dakle, oni su pravoslavni, njihov književni jezik je bio crkveno-slovenski i njihovo književno pismo je bila ćirilica i oni su napravili za svoje potrebe to originalno slovo koje je nama bilo dragoceno i korisno i mi smo ga preuzeli od Rumuna. Evo, u bukvaru, dakle, Gavril Stefanović Venclović, ovo je njegov bukvar. Gavril Stefanović Venclović, dakle, i evo, tu on uvodi, Venclović je poznati po tome što će prvi praviti nova rešenja za razdvoji Ć i Đ. Ovde to ne, ovde je samo stavio jedan znak, to je očigledno Ć, i pored njega Dž, znak za Dž. Dakle, evo, tu tih slova su, jedno i drugo se nalazi već tu, kod Venclovića. Vidite. Zatim, grafička emancipacija protovukovske jote, sprovedena na različite načine. Ja sam to već pomenuo na ovom stečku Rađa Galčića. Isto se to nalazi, recimo, u poljičke isprave ili poljički molitvenici. To su Poljica, dakle, kod Splita u Dalmaciji, to su katolici i oni su pisali ćirilicom i imali su slovo jat u vrednosti jote u ovim svojim tekstovima. I ovde ova druga strana, ovde kaže: Bože, pa ime Tvoje, spasi me u sili Tvojoj. Spasi me i u sili Tvojoj, sudi me. Ovo, dakle, Tvojoj, vidite, tu stoji taj jat kao jota. I dalje u tekstu, posle dole, u ovom delu imamo ovde moje, ovo jedna jedina reč koja se nalazi, koja razdvaja ova dva dela, moje, tu je jat kao jota, recimo. Ovo, verovali ili ne verovali, ovo je ćirilica, ovo je Senjsko pismo iz 1720. godine, ali ovde se ništa ne vidi, ja ne mogu ni da to sada vam čitam. Ovde isto tako jat služi kao jota i ne samo kao jota, on služi ovde i da obeleži meke j i đ. To što naša stara pismenost nije imala i što ni srpska pismenost do Vuka nije imala, što su srpski književnici mučili i što je predložio bio tek u srpskoj pismenosti kod nas, pravoslavaca, Srba, u stvari tek mrkanj sa svojim rešenjima. Ali ovde se nalazi i ta rešenja. Dakle,
čak da vidimo ovde još nešto. Da, evo ga, ovdje se bolje vidi, izvedijam se, još jedan primjer, ovdje je isto Franjevac, bosanski Franjevac iz Sarajeva, Matijević, Stjepan Matijević, i ovdje vidimo, piše obslužujućih, tamo kaže reda Svetog Frančeska, male bratije, obslužujući je države Bosne, Argentine. I sad, jat služi kao jota, obslužujući je. Na istoku, dakle, ne u katoličkim krugovima, nego kod muslimana, ovo je Crna Gora, ovo je Ali Paša Rizvan Begović uputio Njegošu, pa je Njegoš ovo pismo dao Vuku da Vuk štampa. Kao primer pisma, Ali Pašino pismo Njegošu, gde on u stvari koristi slovo kao jotu. I onda ovde vidite, ovde ja ću da pročitam sad, ovde kaže Ali Paša, kaže pobratimu Petru Petroviću, vladiki Crnogorskom, pa onda kaže prijateljski pozdrav. Prijateljski pozdrav, evo ovde, vidite P, R, I, pa onda pa ide atelski. On inače ne razlikuje to od običnog ali ovde ono služi kao jota, prijateljski, dakle J, a piše i tako dalje. Ili recimo, još jedno pismo koje je Vuko štampao, dakle, primjeri bosanske bukvice, gde u stvari je autor ovoga pisma sada grafički razdvojio to od običnog i piše veliko kao jotu. I evo recimo ovde kaže Murat Agi, selam, ko mi dođe danas knjiga od Mula Derviša iz Foće i piše mi gdje je Srijo. Gdje je Srijo, ovde on razlikuje i Đ i Đ čak u stvari, pa ovaj znak ovakav neobičan mu je Đ i piše Đ, pa onda široko za jotu, pa drugo pa onda piše Srijo. Ali to je koje služi kao jota. Svima služi, svima je potrebna ta jota u suštini. Kad nema jotovih ligatura, ona je neophodna. I imamo, dakle, i u katoličkim sredinama, koje sam već pokazivao, grafička emancipacija mekih sonanata Lj i Nj, po modelu italijanske latinice, pomoću palatalne dijakritike. Dakle, evo, ovo je već pomenuti Pavle Posilović, njegov cvijet karstijanski, i ovde on na neviše mesta piše Ć, L, U. Evo, recimo, ljudskoga piše Ć, dakle, đerv koristi za umekšanje, pa ide L, pa U. Ili Ć, N, bit će Ć, N, Iga, to je da bude knjiga i slične stvari. Nemam sada ovde mogućnosti da dalje. Evo možda ovde još se bolje vidi, ovo je Stjepan Margitić i ovde vidimo ovako kaže fala od sveti, ali ti govorenja, evo gore, vidite, ne znam da se ne vidi se, ali to ide đerv, pa N, pa I, pa A. Dakle, to je u stvari gli-gni italijansko. Oni su preneli italijansko gli-gni na naše. Ali ne direktno, nego preko glagoljice, u glagoljici, u stvari koja je isto to koristila, ali to su sve isti katolički krugovi, tamo u glagoljici đerv služi kao jota. Đer je postao jota, jer je u čakavskom đ postalo j. I onda služi kao jota, ali to je model iz italijanskog gli-gni, gde je g u stvari bio jota u italijanskom tamo, da bude umekšanje. Dakle, iako će se naše staro poslovno pismo u ovom pogledu upravo konfesionalno zatvoriti i tako postepeno iščeznuti, njegove će strukturne osobine preživeti
i faktički ući u osnovu aktuelne reforme srpske ćirilice. Posle reforme ruskog cara Petra Velikog, koji je početkom 18. veka umesto crkveno-slovenskog jezika i pisma uveo ruski govorni jezik i danas aktuelnu građansku ćirilicu, stari književni jezik je kod pravoslavnih Slovena postao mrtvo slovo na papiru i reforma jezika i pisma je postala neminovna kod svih, pa i kod nas. Dakle, crkva to nije više mogla da brani. Kao što smo ovde mogli da vidimo, Vuk Karadžić u tome nije imao oslonac i prethodnike samo u kopitaru i mrkanju, nego i u viševekovnoj pismenoj praksi Srba triju zakona, čijem je objedinjavanju i bila posvećena njegova reforma. U tom smislu možemo reći da svi originalni znaci srpske ćirilice koji se tradicionalno pripisuju Vuku Karadžiću imaju predvukovske korene. Dva su izvora tih originalnih znakova i mogu se uslovno nazvati istočnim i zapadnim. Na jednoj strani to su afrikate Čđ, to je đerv, razdvojeno u dva dela, ali to je stari naš prastari đerv, razdvojen u dva dela, i rumunsko dž, koje je slično porekla i koje je došlo iz pravoslavne sredine. I već davno postojalo, videli smo kod Venclovića. I koje su odlikovale srpsku pismenost davno pre Vuka i koje su kao takve razumeli i prihvatili i protivnici Vukove reforme. Iako je Vuk normirao konačnu grafičku razliku između ćirilića. Na drugoj strani su slova lj, nj, j, kojima je porušena strukturna veza s tradicionalnom ligaturnom ćirilicom, rusko-bugarskom. Ali njihove glasovane vrednosti u ćirilici nije prvi izdvojio Sava Mrkanj, kako se obično misli, nego Vukovi Srbi zakona rimskoga, to jest naši katolički krugovi, u prvom redu Dubrovčani i bosanski Franjevci, koji su tu preneli strukturne odlike italijanske latinice. Kako god bilo, to je bio onaj most koji je omogućio nekima od najistaknutijih predstavnika ondašnjih Srba drugih zakona da tako uđu u srpsku kulturu i da u njoj ostave svoj neizbrisivi trag. Hvala. Ovde mislim pre svega na Ivu Andrića iz Franjevačke sredine, katoličke Franjevačke sredine, i na Mešu Selimovića. Među najvećima došli su kod nas, ali pre svega zahvaljujući Vuku Karadžiću. Ja bih vam zahvalila na ovom zanimljivom predavanju, ali bih želela da završim nečim što jeste i idejna osnova ovih naših Vukovih dana. Mislim da ste vi negde pomenuli da je pismo biljka puzavica koja se uvija i savija sa jakim državnim stablom koje će održati. Jeste, tako je. Da li je to sada situacija sa našom ćirilicom takva, ima li ona jako stablo koje će je održati ili mislite da ona to neće uspeti? Eto, to je pitanje. Da, to je, dobro ste to našli, tako je, to je vrlo bitna stvar u suštini. Dakle, pismo jeste kao biljka puzavica. Pismo, treba ga i tako gledati. Ono je kao biljka puzavica, ono se kroz toku svoje istorije neprestano uvija i povija u potrazi za jakim političkim, državnim osloncem, stablom na koji može se osloniti. Bez toga ono ne može da opstane. To se desilo sa ovim pismom koje smo videli. Dakle, ono je tamo onako iščezlo. Iako je kroz Vukovu reformu iznutra ušlo, tako da mi možemo da kažemo danas da je naša pismeno, da je naše pismo u stvari bosančica. To je naše pismo. Zapadna ćirilica, pa naravno, srpska ćirilica je zapadna ćirilica. Ne postoji ništa drugo, to je sve naše. Razumete? To je suština. I zapadna ćirilica i bosančica, to je Vukova ćirilica. To je naše i to je od uvek bilo na tim prostorima tako. To je ušlo u Vukovu reformu. A šta će biti sa ovim? Zavisi od državnog stabla. Ali, samo da dodam, u ovom trenutku mi znamo kako je državno stablo.
Znamo šta je sa njim. I u ovom trenutku opstanak naših pisma zavisi samo od nas, pojedinaca, poslednjih mohikanaca, kojima je to bitno. Jer danas ćirilicom pišu samo, isključivo, nacionalno samosvesni pojedinci. Niko drugi. Svi koji spavaju, koji pojma nemaju kako se zovu i šta su i ko su, pišu latinicom. Latinica je pismo beslovesnih i nepismenih. Ja bih samo pitala šta tu rade naše institucije, ustanove kulture, pre svega i Srpska akademija nauka i umetnosti. Zar i one ne predstavljaju deo državnog aparata koji bi trebalo da se oglasi u vremenima današnje? Slažem se. Ali, ja bih samo pokazao ovako. Znači, pleme moje snom mrtvijem spava, što bi rekao Njegoš. Tačno tako, eto tako. Ali evo, pripadnici tog plemena koji su danas došli i poslušali, dakle, pokazuju da im nije svejedno. Ja vam se zaista zahvaljujem. Ja se vama zahvaljujem na pozivu. Ja sam se potrudio da dam neki svoj doprinos. Ja ću zamoliti samo organizatore Vukovih dana da naredne godine nešto čujemo i o onom projektu koji smo pomenuli, koji je u vezi sa vinčanskim pismom i da razjasnimo da li smo mi previše skloni mitologizovanju ili možda postoji i opcija da to što je toliko drevna beleška sačuvana ne mora da znači da se to povinuje svim sadašnjim zakonima, da su pisma zapravo civilizacijske tekovine. I da li je možda bilo moguće da neke civilizacijske tekovine postoje i pre 6. veka. Ali će to biti tema za, naredni skup. Dobro, možda. Da ne odgovaramo. Da ne odgovaramo. Hvala svima. Ako ima još neko da postavi pitanje, izvolite. Ovim smo današnji sastanak završili. Ajde da kažem, u skladu sa ovim Srbima drugih zakona, bujru. Pa dobro. Njima treba reći da su Srbi, ništa drugo, za nas, za naše shvatanje. Kako oni sebe tretirali, Vuk je rekao šta su. Svi koji govore ovako kao mi, našim maternjim jezikom, to su Srbi. Možemo da budemo zadovoljni. Trojezičnici su nekada bili, kako beše, grčko, latinsko i hebrejsko pismo. A sada smo trojezičnici tu i mi. Znači, grčko, latinsko i slovensko pismo. Tako da smo mi sada dominantni u Evropi, tako beše? Mi nemamo drugog pisma, osim samo jednog jedina. Nemamo više pisama. Ovo su sada samo imperijalna pisma, ovo što se sada dešava u našoj situaciji sada. Dakle, imamo ova digrafija koja postoji. Digrafija koja postoji je u stvari privremeno rešenje, to je austrijski projekat koji je nastavljen samo, znate. To su okupacioni projekti. Austrija je prva naredba koja je bila, kad su okupirali Srbiju 15. godine, ukidanje ćirilice. Prva naredba koja je, to ono što su radili u Bosni i Hercegovini, ukidanje ćirilice, potom ukidanje ćirilice na teritoriji Srbije. Nemačke okupacione vlasti 1941. godine takođe progon ćirilice. Čemu da govorim? Što ste rekli o novim tendencijama koje se javljaju u trenutnim teorijama od strane baš ljudi koji sebe kažu da su nacionalno osvešćeni u borbi za srpski jezik i ćirilicu, koji u stvari Vuka smatraju produženim rukom te austrijske politike? Znate šta? Jer se to isto danas pominje u nekom. To je... Videli ste o čemu sam ja govorio? Ja nisam hvalospevno govorio ni o Vuku, ni o ljudima koji su učestvovali u svemu tome. Pogotovo ne o Kopitaru. Znamo ko je bio Kopitar. I znamo šta je pisao Kopitar bečkoj policiji o Vuku Karadžiću. Ja, lično, po duši, ja bih bio među Vukovim protivnicima. Da se ja pitam. Razumite? Ali, kad uzmemo u obzir Ivu Andrića i Mešu Selimovića, ne mogu da odem tek tako. Razumite? Treba
da o tom pitanju govorimo u široj vremenskoj perspektivi nego iz ovog aktuelnog današnjeg trenutka. Razumete? Moramo imati svest o vremenu u kome se nešto vidi. Sad bi nam više odgovarao da to nije bilo tako, ali u nekom drugom vremenu je to bilo tako. Razumete? Eto to je. Dakle, to je složeno. To je složeno i postoje argumenti i za i protiv. Ja sam protivnik reforme Petra Velikog, na isti način na koji je to Sterija bio. Sterija je pogodio stvar. Sterija je bio protivnik Vukove reforme. Meni je Sterija bliže. Ali imamo ovde vrlo ozbiljnu odbranu ove reforme. Eto. Ovo bi otvorilo polemiku zato što je Golub Dobrašinović sakupio upravo sve to što je bilo pisano za Vuka iz bečkih tih nekih krugova, sve što je bilo u vezi sa praćenjem Vuka Karadžića i mislim da je Kopitar njega veoma dobro odbranio i bio mu je desna ruka i pomogao da iznedri ovu veliku reformu. O Kopitaru vladaju i ovakve onakva mišljenja. Ja sam tu temu dosta proučila i smatram da je on bio zaista jedna snažna logistika i da su postojale i druge tendencije, tako da li je bila Kopitarova lošija, jer su i Englezi obilazili oko Vuka želeći da ga privuku na svoju stranu, a i ta nam strana ništa dobro ne želi, tako da je to bilo u vezi sa onim periodom kada je trebalo da se prevede Novi Zavjet, to jest kada je bilo u planu da se Biblija prevede, tako reći prevede na taj savremeni narodni srpski jezik. Tako da ćemo to ostaviti po strani, jer i Golub Dobrašinović i neki drugi autori, recimo Vitošević, veoma lepo svedoče o Vuku, tako da smo se na kraju profesor i ja složili da je ipak možda dobro što je bilo Vukove reforme, ali možda je i malo nezgodno što je u senci Sava Mrkalj, koji je, ne znam da li vi smatrate, ipak glavni utemeljitelj ove reforme. Pa ja sam u stvari hteo da kažem da je ovde neko drugi glavni, a da je Sava Mrkalj je školovan u Zagrebu. Dakle, to je krajiški Srbin koji se tamo školovao i koji je do svojih rešenja, do tog svega što je, to je došao u stvari u toj katoličkoj sredini. To su rešenja iz te katoličke sredine. On je, dakle, sa Mrkaljem, pa i sa Vukom, mi više ne vidimo nacionalnu tradiciju, više oni ne govore o nacionalnoj tradiciji. Za njih je tradicija mrtvo slovo na papiru. I za Mrkalja i za Vuka. Oni govore o principu, o načelnom principu piši kao što govoriš, koji nije u stvari prvi formulisao Adelung, nego katolička, jezuitska kampanja, katolička crkva. Dakle, oni dolaze tog, i njima je potrebno to načelo, piši kao što govoriš, za prevođenje Biblije na sve moguće jezike i tako dalje. Znate. Tako da piši kao što govoriš jedno katoličko pravilo. Razumete? Njega je primenio, recimo, najčuveniji misionar u slovenskom svetu, katolički misionar, jezuitski u slovenskom svetu, Juraj Križanić. Juraj Križanić, dakle, odlazi na službu ruskom caru i tamo, u stvari, za pokušaj Unije biva poslat u Sibir, progonstvo, ali su mu davali platu i tamo je nastavio da radi. I tamo Juraj Križanić, u stvari, uvodi jotu, nemačku jotu u rusko pismo. Dakle, jota je prvo uvedena od strane Križanića, kao jota, ali jota je postala ovde drugačija, a Križanić toga nije bio svestan. Znate. I tako dalje. Hvala. Nastavit ćemo drugi put. Dakle, to je sve složeno, sve zajedno, ali je to složeno. Eto. U svakom slučaju, ovo što imamo danas moramo braniti. Jer to je lična karta. Tačno.